Karibuni tutafakari neno na kujifunza. Neno la leo ambalo linasema namna ya kupokea muujiza wako. Jinsi gani ufanye ili uweze kupokea muujiza wako? Mambo gani unatakiwa kuzingatia ili ukutane na muujiza wako? Tunaona ziko pointi nyingi, lakini tutaanza na namba moja ambayo inasema kaa mahali sahihi. Ukae katika njia sahihi. Tunaona kitabu cha Marko 10 mstari wa 46 unasema, wakati Yeriko hata alipokuwa akishuka kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana Timayo Batimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. Kwa hiyo tunaona Batimayo aliketi kando ya njia baada ya kusikia taarifa kwamba Yesu anapita. Kwa hiyo tunaona kwamba hata katika uhalisia wa kawaida mwanadamu unatakiwa uwe na madhabahu sahihi ya kuomba. Ili uweze kukutana na muujiza wako, ni sehemu sahihi ambayo wewe unaomba au mahali ambapo wewe unaisikiliza sauti ya Mungu au unasikiliza Injili. Namba 2, tunaenda kuona pointi ambayo inasema chukua hatua stahiki. Tumia ulichonacho ili kuweza kupata kitu ambacho hauna. Tukisoma Marko 10 mstari wa 47 unasema, naye aliposikia Yesu wa Nazareti alianza kupaza sauti yake, mwana wa Adamu, Yesu ni rehemu. Kwa hiyo tunaona ingawa huyu mtu alikuwa kipofu, lakini alitumia masikio kusikia sauti na alitumia mdomo kupaza sauti yake ili Yesu apate kumsikia.